hadian kata kapasusi kalong ba kini kita ki persang penyalam bakala ya kasur jumpa ba nomor balai hadian mingla persa kalau dong inspection bat hadian kat kum mengipet naduk mana ya keren ya kata court order keren ya court order ni muka banyak ilat nak court bat ngin buram hiru ndai ka court order habaka pasi ka judgment haka santrik benai ba arjar pusau kalau dismiss nan ya ka case bat hang ni kalong ba is granted to the petitioner to hand over the vacant position to the defense authority. Kamu tu hapan penpai no jaka support defense. Kamu lesi ta kalis kalakut na ngim tuklar kata. Lada dai baka diga jaka tung sarkar ka kut kala di bangkersai. Bau hapan penpai tu jaka support ka government of Meghalaya. Kadi kata ka stan ka jungi ka panadu ni kong. But hadian kini ki barkhot kat kum kini court order markam ka court order ka kham tho. Ba un hapan ai kata ka jaka sa ka sarkar kan ai jaka ku muipat. Bat ke ka pangilingo na kaliang jungi. Hadian bengi ya ka agreement ka palasoi daka Urban Affairs Department. Kani ka agreement ka palasoi daka sarkar Meghalaya ka Urban Affairs Department lalong ma ai ba yune ubreo. Ya kani ka jaka. Ka perthai ka juk yu mata banyo jaka shiting ka shi square feet sisnam. Ka jaka hang tai lesi kala benetang arjar duna. Hang ni ki ai dok khalai hajar sispa parpoi square feet hakador shiting ka shi square feet sisnam. Ka bomot uni usio tang khalai hajar sispa parpoi tingka sisnam. Plus kapalingo akani ka MOU kabaya sign ko Urban Affairs bat uni imat kilari bisa penbi daka boboram ki officer ki badan hangni mai so nomor hangni la tho now thereafter a permanent a heritable and a transferable right of the use of the occupancy of the said land is hereby granted through leases permanent you kan la tho sai te hangni kalong permanent ula ban transfer bat ula ban her poteng pi kini ka ba ngisung thu sai ba kita ki bor sarkar le si kim khin snap ki pardo i prasnam ki jongi bat ka ba kalong umba kalau penbiet hang ni kalong ba nadu meneng ya kan petrol issue denum dai ya kan me tak setem of petrol pump henrai kat kum ka agreement dai tang bal ailat ban set up ka petrol hang ni kani ka agreement joka Urban Affairs aka point ke nomor khatlai la tho sai ba ula ban bu si restoran ka shopping complex ki car wash ka dhaba bat kiwe mut is purely business hapdeng jung uni ubri benabar bat ki officer jongka Urban Affairs Department den nak tak daungi persya hikum nu ulong try dunia bat kapalingo kolong ba hakapoy nomor khatnyo ki mention ya kata kalan acquisition act na khat khnai spa prapusa ngalingo betiki officer le sikim pulekot kim tip ba kata kalan acquisition act ladaban amen ho arjar khatlai katkum ka amendment juga land acquisition act kala keren sai ha u arjar khatlai kalong ba provided also that no land shall be transferred by way of acquisition in the Shilil area mer kala keren sai ni bangin nomla ban transfer ya ka jaka Syaki wei pat ki bamdai ki pardo prasnam ki bamdai trai muluk. Kingi ku apan sai kan kata ka Urban Affairs. Haduk matangim tuklar kata ka flyover. Ngim tuklar kata ka wei ki kam ka bede ka roi ka par. Kalong ba ka beningkong kalong la IT ba ki tho kan kali slai posnam. Rei ladap tho sai te. Ba ka de ka permanent ka jungu. Menum don su menu balapan kendang. Pi la ailat yu sebenarnya ski wei ki business. Ka bombot hang ni ka purpose kala fail. Mah kapaar kalong balay ni smokia kalong ba hapo opar slong jongi ngayat ki rang ba snong kin kubur ba nga ki bobon hang ne ki nong song snong ko opar slong ki di nong rep ki nong rijing ri ni don kame kani jaka lara ka sarkar ka saukia hado kata ta ban ai ban le kata ki sadap ti dah ba ki beli kambu ka wi fit meal plan nang ne bagi nong rep ki ni jing mutoy kin wandi ki marep ki jongki bat ka ju kupur ki nong rijing ri ru ki ni jing mutoy kan mah haja kamlet thiet kita ki jingbam sniang jingbam mesi nadu no po gua tiap thiet no po yodo hadu mata ka sarkar kam padon fit meal plan hapo ka jela lajong telara ka don ka jaka hang ni po government land kan set up dikini kan panwara ya kata ka roi ka paran ya ta development ya ki pardo i persnam jongi rim ta set up petrol pump set up daba mut ki jongi ki sulong tang dong bela ya ban ker saya kata bat nya ban biang seisien balai shi tingka shi square feet shi snam ka sarkar ka iwai Rai wai ki babun kena samlang ni kam khat lai hajar dong la mesti wi ni ka sip nai. Duk pasdang
bat nginya rengkat ru nomor balik ke supply kata kesenjuk kirang bak senong kalapan yang kini kejaka nomor balik kesenjuk kirang bak senong ngiburam ikirang bak senong kidon kam man set up ke office kipan jaka ke sarkar kamai pemak sup naik jaka ngipan nak senjuk kirang bak senong yang man set up ya ka fire service center ni fire service office nomor bun sian man 50 yang sini iki klau ki babun ni up mana kani don kajing siapa umuklot tang maap ya ka fire brigade sempur lagi entah kaya 50 ulun ngidon kami ke fire service andai ke sarkar kale menti kale matla ek teng jing dawa ke pasong hok jing senjuk kirang bak senong kalau rakat ek senjuk kirang bak senong dang kain dau thala mentapan ailat si ubri wanawar harket redang nak liang jing nom ailat bat longkat bolong jagat baca ngin si pai ke galanti begini beniat nang ni semat ti tangkatai ke jing pesot menjura mata